Peko tau rea pia whakawetai ki heiki, whakawetai tau au mai ke aha whakakoloa koe ni ke mau e whainga maari. Ko ngā ke tau whanongoa e ne wholofola, peke tau ke iako me he wholofola e ki ko ngā pē, koe mo ui ho tau lau maari e he langa, tau whai pia me i taimi ki i tāniti, ai o tau whanonga ki ai. Ko tau wako pia me he toi tapu e aho ko ni e whakate whito ia he ongongo le leo si Jesu Klaisi, hono hiki tohi e sione, pa koe wahe ua, pa koe vesi taha tolu ki he uoua. Sione wahe ua, vesi taha tolu ki he uoua. Ko tanga noa e aho ni koe hiria e Rocky Mana na e whai e si sui kena e kāreri. Hangi ku mō mea ia e ne liu, ai waine, ai wai ke hoko koe waine, ko ngā koe kātoanga na e whakahoko. Pe hiri ko ia pa nau talamai e konspirationena na woma ki kāpa neume, koe tewen ke nau whanonga ki Jerusalema. Hangi ku mō mea koe tewen ni o e Pāsowa. Koe Pāsowa koe kātoanga whakasiu ia na whai e uraki mahina ko toa pe o tohi mahina whakasiu, ai koe mahina ko Nisani. Ai koe mahina koe me tatau ia ki e peleri i he mahina koe o tau anga maheni mo ia i ngahe aho ni maas ki e peleri. Kai ke nei te wane nau whoronga hake ko nau whoronga hani ki Jerusalema ki he kātoanga Pāsowa. Sai ko tau tala moa he aho ni te urea ke mea lalahi e whaa, ka mea re sone aho ni. Ka ki mua ia koe kōsperi na sione. Mo mea i tu koe kōsperi no kui he whahinga koe kōsperi whakalau maari. Koe kōsperi eni nei ui he whahinga ku hangea e fofonga, sione koe fofonga e kare. E ne whinga ke mamata hanga tonu ki he la au pehepe ne whinga ke tala noa ai lahi pa mo ngeia pa mo konga o tua pe koe misa ia e ko si sukaisi koe ne hoko mai pe a mehe o tua. Kōsperi eno no ki tohi e sione o ku kehe ia mehe kōsperi si o whakataha a mātiu maake pe a moroke. Tala noa whoke nau si o whakataha nau tala noa he historia, tala noa nau tala o tua, tala noa nau ngahi whakamatala ki hae rea si sua maamani ko ni te whito i he roto whare o e siu. Pe me ke afo taha ki naru kehe a pia sione. Kai ke mahu inga ia sione he tala noa historia. Kai ke mahu inga ia sione he tala noa he ngahi mana na e whai he eiko si sukaisi. Tala noa pia sione ia i he mea kotoa pe hoko ne whai e si sukaisi e ne hoko mai maamani ko e ne hoko mai mi o tua. Ko sisu klaisi e ni ko e ai words puko locals. Ko sisu e na i he kamata anga, na ia ia wholofola. Pea koe wholofola koe na he kamata anga, ko e ni e ia sisu klaisi. Ai ka kano, embody, personified. Ai wholofola koe ia i he eiko sisu klaisi, pea ko e ni e. Sai ko kōsperi rewa hono o sisu klaisi hono hiki tohi sione, is all about Jesus Christ divinity. Pea koe all about konga o tua, pea koe aro o tua eiko sisu klaisi. Meu tong ke tau mahi no, tau hu mai peke tala noa, ke tau malanga, he kōsperi sione, tala noa pia i roto langa. Tala noa pia he lahi o tua. Tala noa pia he hoko mai a sisu, ko ia e rea, ko ia e wholofola, ko ia e tohi tapu, ko ia whakakakato ki ai e mo oni kotoa e tohi tapu i he eki ko sisu klaisi. Pa koe aho nia ko tui ko uniqueness, pa koe significance ia o ongo le leo sisu klaisi hiki tohi ko ni e sione, ko ngau tala noa pia sione ia ki loto langi. Mana tui ko sione pen hana e kōsperi, ko sione pen hana e ngahi i piseri e tolu na ne tohi ke ngā siasi e sia midu mo ngā siasi whakakaristiane e Palestine. Ta ko sione pen aeni na ave ke o tuku populai he motu maka ko pāti no si. Pa ne whai ai e tohi ko eni he ne visoni e tohi whakaha. Pau tui au o kutau na tula pehepea e kōsperia o sisu klaisi o no hiki tohi e sione. Tala noa pia ki lani. Tala noa pia ki ngata anga o taimi. Tala noa pia ka sisu koe misai. Tala noa pia ka sisu koe whakamau. Sisu koe aloe o tua. Pau tui ko taha puakia i he ahoni he te tau whanongoa e wholofola he aho koe ni. Sai, koe konga lalahi ne me whahange ni whakatala noa kei e tau rea sone ahoni. Ia sione wahe ua vis taha toru ki hua ua. Konga ulaki au tala noa i te tala noa i te he Pāsowa. Ki alu hake koni te whai e si isu me kaua ko mi kāpa ni ume ki he Pāsowa. Tako konga hono wā te tala noa i ke tala noa maheni mo ki tau tolu ka ngā karistiane a hono se pe hono tā
e si su klaisi aki nau tolu na e o faia fe whakatongo fe tongi aki koloa i te mi pare o o tua ne o ia faia whakatau a te whangasipi, whangalope, ngahi koloa ne hanga si suo wipi ki nau to mo se e ki nau to pia me whare o tua paka konga hono tolu e tau ako tohi tapo e aho ni koe whihu i rewa ia. I he mamata rewa e haa siu ko nai rewa e nau whihu i ki eiko si suklaisi. Pa koe konga hono wha rewa koe tari a eiko si suklaisi ki e uhinga o ne tā pia mo se mo wipi e kakai ko ne whai whetongi koloa i he temi pare ai otua. Kai he konga uruaki. Konga uruaki koe tala noa ia e pāsoa. Hanga ko mo mea i he ngahi sāme ko ne ngahi sāme te au tolongo fulu, te au amo fulu ki sāme te au tolongo fulu. Me mei tala noa ki nau toria ki ngā sāme o aluhake. Peko ngā sāme ko pilgrimage, whanonga ai haasiu, mei he ngahi tuku i kolo kotoa pe, mei kāreri, mei siu tea, awifo mei orunga mei esia, mei ngahi tapa kotoa pe o Palestine, na wō hake, ki kātoanga pāsoa nei whakahoko ia i Jerusalema. Pea koutu koe mahu inga māriega ki tau tolu ai ngahi sāme o aluhake, koe taimia na wō hake ai ke whai ai pāsoa. Taimia na wō hake koe ke whare o tua koe ngā pe ke whai ai whakamanata hange ko mōmea i tā noa whoke pāsoa kulahi kono whakauhinga ia he ngai ahoni he whakauhinga he māmai whokawa who koe Passover. Pasi ai i pū he kātoanga Passover whakamuimui ai ko si suklaisi pa mune kawa ko pa ne toki hake ke funga e kolosi. Ako tala noa e Passover pe me whokawa botua ko una ko teu ki hola. O tala noa ia exoto wahe tahawa lau e vesi ulaki ke ua fitu. Koe foi taimen, koe foi kātoanga whakaosi na tuuni he o tua ki a Moses Herode pa me kau isi leri ke nau whakakakato. Hiri ko ia pe whai rewa e lā kai e he mate. Na ni hanga i o whakapongi kotoa e tautea whaosi ia whero pa monoloto whewheka ngahi firstborn kotoa pe ngahi loto whare i spite. Pa ia lā kai o mate pa gui ai he tau whahinga. Kau whatoloto he tapu koe Passover. O Passover ia exoto tahua o uhinga ia koe teu ki hola. Pea koe nau mau rewa e kātoa koni nei tāmate i whangai whatapu e lami pa iai mono ngahi tūtu oni kotoa peki ai. Koe ngā pe koe teu ke nau mawahe, koe teu ke nau hola, koe teu ke nau atā, koe teu ke kenani ai nau whanonga. Pea mihe nofo popula ke mau e whanua ko tala ofa maa ki nau tolu ke whanua e ko kenani. Paka uhinga ia e tala noa e Passover, paka uhinga ia o ku whai ai he haasiu e kātoanga koni, o au me peke hahoni. Hange ko whakatala noa ki ai, whai ai ulaki mahina, ko ulaki kātoanga ai, ai ko Nisani. Ai ko Nisani ko e tatau ia ki a maasi, ki e pereri, ai tau mu karenta ki tau toluanga maheni e ngahi au. Ai ko mebe ko taimi peni na peki aia e ko si suklaisi. Taimi peni na hoko ia si sua ni alu whanonga halavia tolosa ne hake ke funga e kolosi. Ko taimi pe ai Passover. Hange ko whakamatala e whakamatua. Ko taimeni na tāmate i whanga whakatapu ngahi lami e ngahi loto whare ko toa pe. Ko ngapa fuaki hono tātā ko ngake haofia ke la kaiki nau tolu ke Passover e mateka mea tek nau tolu. Kai teu e nau hola, kai teu e nau whanonga ke mau no ke nani. Pako tala noa pia e Passover. Pako tala noa pako tui ko ni whakatau ia maa ki tau tau kau ngā karisi. Ko tala noa e Passover ko tau hake ki funga e kolosi. Kai hake a sisu ki funga e kolosi tu tuki pa whaki no tātā. Pa tala mai koia e tui ki ai. Ko tau lami Passover ai. Koe ke tau te hota toke whai ha whilau lau moi fua. Koe ngai whilau lau e maaman ko ni ke whaki ha koloa. Ke tokua ke to whai ai ho tau hu i mo tau whakamore ikai. Ko si tātua taha pia e whaki lami awehia. Ka ko eko si suklaisi. Ko sisu ia ka tau Passover. Na ne whaki e whungai kolosi. Ka tau inasi, ka tau teu ke hola. Ka tau kenani. Ki o tau whanua e tala whakoe pure anga o e otua. Konga ulakia. Pa o konga hono ua. Hake ko whakatala noa ki ai. Koe whanonga hake, whai hake nia hima ngā sāme alu hake. Pea whanonga hake pea moi kakai siu mo Isideri ko toa peki loto Jerusalema. Kau ai a si isu pa mone kau ako. Pea nau wau ki loto Jerusalema nau mamatata si isu hangi ko tala noa hao nia. Whai mai e whakatongi koloa ia. Whai mai e whakatau paanga ia i he temi pare ai o tua.
Pako tui ko significance pa ko maho inga fo event ko ni ko no whakamahino ni he co-speriation ne ko no whakamahino ni si su koaua e aro e o tua. Ake ne wholofola kon na ne tā ki nga tō pēo wipi ai ka kai kon dai whai e whakatau aki. Ke whakamahino ka nga tōru koe whare ni e ko tamai, koe wholofola to tōru ni a sisu. O ka pau koe whare ni tamai, mahina whoki he siu pēr mo Israeli ko toa pē, koe tempare o tua. O ka pau reo koe whare o e tamai a e ko sisu kon. Mahina rewa ko sisu koe aloia e o tua. Whatatau ki ko si peri ko ni hono hiki tohi e sione. Mana tui ko sione, ko ni whakamatara pēa ko toa pē ko ni hiki tohi. Ke whakamatara i ko sisu koe aloa o tua. Pako uhinga e nei hoko mai a sisu o se e ki nao tōru. Whakamore mone o kai koe temi pare o e ku tamai po koe whare o tua a kuia o he ku tamai ko whare e whakatongi koloa. Koe whare ke tau o mai ke whiri o i ai e hori ho tau roto. Ai koloa pa mo mawhai, mo nau e maamani koni. I kai, o kai ke pehea e whare o tamai. Koe wholofola ia a sisu. Koe whare o e ku tamai. Koe wheitu ia worship. Ke tau o mai o roto. Ke tau o mai o tuku loro, ke tau o mai o vete e tau wahianga hala, ke tau o mai o apasia he koe whare ni ai o tua, oku i heni ai o tua. Pako tui koe mea e nei hou hau wai a si su whatatau ke kōsperi kono no ki tohi e sione. He nau amana ke mahino pena nau hiwa atu same te au anoa ka same te au tolwha, e ngahi hiwa aluhaki. Ke nau o atuan, koe amana ki ke whaia e kā atoa ngahi tempare o tua i loto Jerusalema. Ko fai mai fu whakatawhetau aki koloa ia. Ko tui peo ke mea e peo la vei. Hange pene ko tau o atu ke ngahi fair. Hange peo ko tau o atu ke ngahi shopping center a honi. Fai mai e whetongi koloa mo e whakatau hau e tangata ka mo e whiwhidi. Mo ne shopping i kai. O amanaki atu e toko taha ko toa ke tau o ke tempare o toa. Ko e wheitu ia is a place of worship. Ke tau o to praise and worship pa mo whakalampelangi ai o tua na ne hanga o mai ki tau tolu pe isi pite. O tua na ne hanga hoho i ki tau tolu pia mihe loto whewheka o whelo. Koe uhinga whoke pāsoa. Pa o tua kono o mai ka ki tau tolu e au ni kau ngā karistiane ki hano malanga i peki whai lotu. Tau manatui whauk tala noa ki ai wholofola ia. O tala noa ai wholofola koe temi pare o tua ia o tau loto. O rea kai a pita, raki pita pa koe wahe uruaki ves whaa ki nipa. Tala noa lahi ki ai mo Paula i a raki Korinto. Tau tala noa koe temi pare o tua. O koe ki whare ia ngahi ha tangata. Ka koe temi pare o tua ho tau ngahi loto. Tau hoko e ngau e koni pa mo ipiseri no whakamatala e sione koni ai tā pe mono wipi e sisu. Ai kakai koni ai whakawhetau whakatau aki koni e koloa e temi pare o tua. Ke whakamahinda o ku pehe ho tau loto. Ko tau loto mo tau lau maari e. Kai ko whetu ia ke hori ai e kakano. He ko temi pare ai o tua. O tau loto pa mo tau lau maari e. Koe a whio anga o whima koe place and worship. Ko tau loto ko temi pare ai o tua. Koe whimau ia hange murea ke a whakahawa e tolu vesu anu. Whimau ke whakahawa. Kai a haere maia e ko si sukalai. E te kai o mohe moi. Patene kai o mohe moi tau. O pehe ho tau loto. Ko tau loto koe kua whitu ke hori ai e kakano, ki he paanga, pe mo wealth, pa mo mawhai o e maamani koni. Ka ko tau loto, koe whitu ia, ke te hoko ia, koe apasi anga, koe tukulolo anga, o kita ki tau tolu haa karistiane ko toa pe, ki a whio mai ai o tua. Pe tāne ne, ke hanga e si suo wipi ai ka kai koni, pia se e ki nau to. Toka whihau i e taha, tau whai ngau e si asi he ahoni, tau mamata, ko tau oki he si asi, ko ha place of worship, pe ko hoko pe ai lotu e mai siasi mo ngau ta fai a ni ko feitu tana ki anga paanga pe feitu kumi anga paanga pe feitu kumi koloa pe ke tau ma tu mari e mia to a honi fu ba ke o fongi ki tau tol ko fare lotu pe ko temi pare ai o tua pe ko siasi o tau kau tahai o tala ko ki tau tolo o tau mai ko kau ngā karistian fia ma uia ko place of worship o kai ko feitu uia ke kumbia e hori au tau kakano pe mo tau loto. Koe konga urakia o tau wako me wholofola e au. Konga hono wa isa e konga hono tolu hangene whakatala noa ki ai. Koe whihui ne mamata whoki kau haa siu. Whamatala pe sione koe kau haa siu. Kau tau ilo koe haa siu iai kau sikalai pe o iai kau whaiako tohi tapu o iai kau whare si. Nā tau whihui koe haa ho whaka ilonga ki he mea kona e tangata na uhinga whoki tau tala noa ka sisu.
Peko ha uhinga no to whakarea taha ko hai koe si su o ku ke whai ai me anu. Mahino peko e tu atu e kau haa si ko ni ko ki nau tolu na nau whakangofua ke whai ai whetongi whawhetongi koloa i e te pare o tua. Ko ki nau tolu na oange kakai ke mo o mai ko wheitu ko ni mo manatoi e whakataha kotoa mai e ngahi wahi ngā kotoa peki he. Mo o mai ko whainga maria ke tau whakatau koloa ai. Ko nau tolu ha asiu. Pea nau oho wale ko ki hoko atu asi suia ke se e pea turi ki nau tolu e koe whare ane ane tamai pa nau whae whihui. Ko ha ho whaka ilonga. Ko hai koe. Ko hai koe si su ai ke hau o talamai ke tuku e ngā ue koe ni. Koe alo tai koe o tua. Poko ke rea fie o tua ngai ko tui koe ngahi fie hu i eni iho nau loto mo nau lau e nau fisi ia. O tala noa ke ngai ko speri ke. Ko hai koe whohana so sifa. Ko ena pi ngā sareti mo pētere he mai ngai kolo tuku ta. E hai nai hapalo fika me ai. Ko tui koe ngai fie hu i kotoa ta nau whai. Koe tangi pe ka whaka ilonga. Koe tangi pe koe haho mawhai. Koe haho tūkunga. Pako tui au koe whakaloto lahi a māki tau tolu he ahoni. Ko temi pare ko ni hangi ko whakatala no ko temi pare fu ko ni na langa Solomone na e holoki ia. Pea toi ngā hui whoki a temi pare ko ia he whoki mai ane he mai a kako e se la. Whai mai a e whanonga o se konga whakamotua hoko mai a ko temi pare na kei tū ko ni na kei langa ia. Ai ko langa ni e kingi he lota. Ai ko ni roto mai he konga sisu. Pea ko nau whihui whoku tau mamata ko temi pare ko ni ko o se ne mei tau e whaongo furu maano no langa. Ko koe ni sisu ki hau ko tala mai te ki hanga ko holoki a temi pare ko ni. Pea te te whakotū pe ko he aho tō ko tari whoki a sisu ne whaika ki nautu. E ke holoki a temi pare. Pea ko nau whi ko harewa ho o mawhai. Ko harewa ho uhinga ki ai e sisu ki ho holoki a temi pare ko ni. Pea ko tui au ko tari e ko ia e ko tau konga hono wha ia e tau ako me whorowhora e aho ni. Ko tari ko te kai ke tari e sisu kau hiki e whakamatalaia e sione. Ai ko interpreting and sione. Pehe e sione. Nei uhinga whoke whorowhora a sisu ke ne holoki a tempare. Pea toi whakotu e aho tō ko ungai e taimi nei peki ai. Pea taimi koe alo e pe whakamatala e sione ne hiri e peki a sisu. Pea mana tu e kau ako ai ngā ue pa mo lea ko nei whai e sisu na nau tui he mo oni e whorowhora. He koe lea nei whai e sisu ua hoko kotoa peia. Tene holoki a temi pare koe. Pea tene toi whotu. Koe ngā pe koe whehui. Ai kau haa siu, po koe whehui a ka kai ko ni ki he iko sisu klaisi. Kai ke, koe konga ngā lahi e whāku tau whakatala noa ke ahoni, uloa ki koe tala noa e pāsoa. Mahi nyok tau o kotoa ke tempare, ki e whare o toa is a place of worship. Konga hono wa, o na toke tempare ku whai mai whakawhetong koloai. Pau tui koe whehui a maki tau tolu ngai ahoni, Kristiane kotoa pe. Sia si, whare lotu, hau ko tempare o toha tau lau maari e. Tau whihui na, is this a place of worship? Teo tau ngāo e aki tau tole ahoni, ke kumi ai ha tau mawhai, kumi ha tau koloa, kumi ha tau ngai. Tau mahe e sisu e se e ki nau tolu, e whipi ki nau tolu he e ko sisu klaisi. Hoko e pepe moi konga hono tolu moi whora a sisu, e ko temi pare ko di boma mata ki no wha, teo holokia. I hono aho tolu pa teo te whakatu uia. Whehui rewa kia ia haa siu. Hanga whe ko haa whailonga, ko hai koe. Kai te hepea tari rewa koe konga hono whaa. Ai tari a sione o pehe sione. Koe uhinga a sisu koe ni. He tene holo koe te pare ai o toa ko uhinga ka sisu. He tene holo kia. E aho to pa tene hiri aho tolu pa tene te whakatu uia. Tai amane ki dai ke mamata e tangata me whakaukau whakai mamani. Ka koe ki tau tolu ku uhu ia te tau iyo. Na pe kia e ko si sukasi na ne hake ke funga krosi pe ne hifo ki fai to pe ne ikuna ko to ke whakamahina ki tau to ko tau loto mo tau lau maari ko e temi pare ai o tua is a place of worship ko tau loto mo tau lau pai ko hal fetu ia ke fai ai e hori mo filioti ko tau kakano pe mo loto ma me pa ko tu ko whakama opo ia tau ako me fola aon ke whakamahino ko ki tau tolu ai temi pare ai o tua ko tau lau maari tala noa e puna ke taha koe loto hao koe imisia o koe imisia e ko sisu e te tauto ka hao ho tau loto pea maa tau loto a fio ai e ko sisu klaisi pea whakamahini ko oku tonu pea taunga tonu ai temi pare o tua fie maa ia e sisu he au ke whakamaa
kai wa fei tu ia ke whakatau anga e koloa me hori a kakano ka koe fei tua ke tau o puno pa mo apasia ke o tau o tua ia mo e ko si su klaisi whakatau anga o wa tu e folofola pa mo tau wako me folofola e ahoni gospel o si su klaisi no hiki tohi e si o ne maari a pito ka ki tau tolu hono malanga i ane nau talano e paso wa talano e se o ka kai koe pa mihe temi pare ka mea te pu foki taria si su ko pau ke hake te horoki pa te hake e hiri ai ao tau ke whakamahino ko toa pe ko pe kia si su koi ai aro o toa pe koi ai o tau whakamoi whakatawang au e whorofora whainga maari ko toa pe e wike ko toa pe whai e tau wako whakawike pe me whorofora ao ngai ke tau malanga ao ke tau whailotu lava ke mui mai follow mai e tau pe si Facebook ka mai Instagram kai pe he foke tau subscribe mai ke tau YouTube channel e tau pe mo koi si su ke whakahokot pe keep you up to date ke tau ngahi ako pe me whorofora whakatawang ke tau pa ki motol o ke pe alot wha family hoko tau pe tau whanua pa tau o pe papa e ko si su klaisi ke tau lot o toa maf ke tau po mai tau pa ka whabonu ia ki nau tolko toa pe nau mau whainga maari o pe mai ke polo kalamani ai mau wako me whorofora whakamagalohi aki ho mau lau maari aonga ki malanga ia e ko speria aonga ki mau whailot aonga ki ako ne kina ko mau ngai whamiri kai mea te pu se mau moi whafoi tui ko ngako langa ko mau whai mei tainu ki tāni tau pe kina whorofora ahon tau pe kina ki nau tolo mea mai nau mai proklama tau pe mo koi sisu wafa sisu klaisi ka ko mau whamu hui e mea ni malo pito mo mea mai tua whatu